Dada. Kaya anak, Dadamag. nga di damagam. Dada. No, pigpigilan ba ti utok ke rumwar ba intiniwat? Nya, ina, nya man di nga damagan anak kau. Ay naapaw. Siyempre, kay madia anak kau. Ti utto, di jay lang ubet. Ti pagruruwaran na anak ko. Ay naapaw. Ampay man ta, nadamag mo man ti kasta, bigbigat. Kung ano, rumwar mo lang inte niwat di utok daday. Ay na, apo anak kau. Tila malaglagip mo. Nakasabay kong namin ni Uncle Ador, hindi dapat na gumatang daday. Kung ano, agpigpigil, suda ti utok daday, kaya rumwar diniwat Nga, na. ina, apaw, naguyaw mo dahil nga ubingay. Anak, no ngiwat ti pagruruwaran na, sang ti awag bigay. Dati utot anak, ubad iti pagruruwaran na anak ko. Ay na, apaw. Ay, amom gayam anak, may istoryak lang Amom ni Uncle mo nga Adar. Ay, naglaing nga agkanta dajay, di ka banbanwagan na. Talented dajay nga uncle mo, naglaing, nagpintas ti busis ta nga agkanta anak ko. Talaga daday, Wen, anak ko. isumot lang niya. Kita, langis di boses na ya. Nakita? Nangag ko na ba anak ko? Nakita ko nga rin daday. Sapay ipapilit na anak, nanggag ko naman. No sound when no busis iti tungtungan anak, nanggag saan nga nakita anak. Nakita nga rin daday, saan mo nga ipapilit. Nakita, nalamiis talaga di boses ni Uncle Ador daday. Kuray la, ag yelo, dingipon la. The best ka na talaga. Bakit? Agin inom ka manan? Arak man tasangsang mumun lakay. Diyos ko, nagarak ka man dirabi, arak man tatan. Atarat isang sangwamon nga kinanayon. Ay na, makapauma lakay. Agong ungot ka manay na. Agas lang garod ti banog bakit. Kasano ko mga diak makaungag. Binigat mo langan nga arak. Dahil talat ako matinasawa mo na. Dato'y garod bakit ti the best nga agas ti banog. Agas ti banog. Ampay, sino ayaday ta nga doktor nga nangireseta ti arak nga agas ti banog? Nya, No. Irwar mo. Iparang mo, tapang kudurabag. nya.